Kum Shibanta ban Panklan Yakajing Penmi Dohkha Khuborjylla, ka Department of Fisheries jang Khuborjylla hakajing Trelang bat Tnad Fisheries ri Bhoi, kila sedang yakajing Jinghikai yaki Nongri Dohkha ka Belatib, kum ka Residential Training of Fish Farmers ri Bhoi District. Yakni ka program hikai ka bas sedang haka kanriu tarik leber, bat kan kut hadu ka laipau tarik yayong arhajar arpun riu, lapenlong ha Meghalaya State Fisheries Research and Training Institute maupun ri Bhoi District. Layarap menkersan ng baka Meghalaya State Skills Development Society. Hakini kesengi sedang layadon lang Uraja Brahma MCS Project Director DRDA Bhoi District UGSR Marak Principal MSFR and TI Kong MA Kong Jiliu Superintendent of Fisheries Bhoi District Uba Saibok Kriam Skill Development Officer MSSDS Bhoi District DG Lingdo Joint Director Fisheries Meghalaya Bat Kitrai Pung Dohkha. Habakran hakani ka Jinghikai Uraja Brahma ula kentu yaki Nongri Dohkha bakin pelet jingmut habaro kisngi Jinghikai kenang bakin yo jingmentoy habakilet pai syayeng. Uraja Brahma ula pen seluruh yaki Nongri Dohkha bade ban beteng yaka Kamri Dohkha ban yarab ban kentiu yaka jing penmi Dohkha hakajela kenang ba enam dan kam ban kemi lenti ban wanra Dohkha nabar kajela. Program bukan nak klaim nak jompi berdemand, no? Program Chief Minister, Honorable Chief Minister Jongi, Sri Conrad Sir, dan berpau way na, no? Farmers ni na fishery, orang mengenji atau ni berbiang. Dan ada dalam tu sistem tam tu mereka kristam, ha? Mereka punya, dan bagi nak klaim jom Meghalaya Skill Development Society, bayar orang seperti ni. Kamtan orang ni Kemen Bhoi dan Bon Training Center, no? Tumne, hindi tang the fishery, hindi horti, hindi agri, hindi veterinary department, hindi tangwa dan hindi guna one what training program at demand, no? Pagyan, perfection program. Ni na district administration ni yung technical na fishery department. Narutas ni din siyang for training, no? Sansni, tatat. Ay tinggal residential dan bawah besar di sini. Jangan hanya untuk tinggal sah, coba hanya kita konsentrasi kan. Jadi tapi apa training, kita harus piwan tidak yang lebih, jadi tidak di pagi yang apa. Mungkin saat ini break kembali kelas, setiap ada mai final kelas notes untuk pembawa medal, jadi dan kami jauh itu bilang tadi. The principal, the teacher, the people shop poster look like discuss, no? They go back come down to Iran. Bye and you have a project over the left. The conduct of fishery thing of the air one younger the number Dohkha, no? The need to head one Dohkha and go to one take Dohkha one hour. Then in there, and Madam Long Tnad they go sports as better, says me. Next is name. Tengi poi kita Dohkha bawa nama, mak. Pemilih Dohkha nak Khuborjylla juga bernama. Jongi ni tahu benda kalai mungkin belum fishery competition dulu. So kita Khubor no. Aton sautan Dohkha minta kapung Jongi. So wanda Dohkha pun wanda karasam lebar. Setiap Dohkha kapung Jongi. So kita competition lalu. Lepas Jongi yang kita bukan berhak tinggal menang competition. Wanda Dohkha apa? Setiap kapung Jongi seperti menang competition. Ye kalau api dan pun bawan tas ni praktik. Mana dan pun sisa. Tahu. Ini lah dan restriction ada nak fishery. Tekan orang tu se test ke om. Mana se test om. Praktik. Dia fikir PH. PH step. Well. Tama bisa ayo buat balayo singaran ng fishery department tara number 1. Second tara na SCC law. Third tara na mihi naga DRDA naga manrega sistas ni rupon balakti pong posno. Sabah group itu tambah yukum, negara Mesir, sabah group
Kadang dia memang tu saya bro praktik. Right, dia buat mah. Berapa pemain? Biru deh. Dia praktik. Nah, dia pila memang tu saya bro. Mau pila ada lupa kita belum financial power dan aktifan. Pila lempung, kita besar kita nak sembai dong Dohkha, man pila Bhoi pila improve taga fishery, lempung jom pila dan kita besar nak sebab kita kam lipan bank loan CLF pimpan CLF pun tak ada crore